Assalamu alaikum arkadaşlar. Amansızlar. Bugün 10 sentyabr 23 yıl. Chicago, bu Illinois ştatı. Bugün pazar gün. Köpten beri videoda tartmaya kaldım. Videoyu salıp Amerika'da biraz bayram bolğanına baylanıştı. Demalış boldu. Hazır men mında bolğan çoğun gileygen temir yüktep geldim. Az görgözüm. Şunu erteme şu yerde berişim gerek. Şu yerde berişim gerek tabi. Şul temirdi bersem boldu. Barından kutulam. Amanattan da kutulam ama maşinan da berem. Bu maşina menen koştaşabız. Bu maşina bu akırkı jükte alıp geldi buyursa. İçine bir sebeplerden ulan bu maşinanı tapşırıp atam. Atayoş. Qayerda olsa oştular. Atayoştu tapşırabız. Buyursa mına onda olgan gilteygen temir yüktep geldim. Görünür. 5 yerde onda cincir menen, çey menen tartıp koydum. Tartıp aylap koydum. Hazır emi bu yerde bugün yok hiç kim. Manda kamera turat. Manda kamera turat manda. Allah'a emanet. Şu yerge traileri çeçip koyuldu ama. Manda gileygen bak. Krandan temirgende bu trailer şu yerge çeçip koyuldu. Allah'a emanet kılıp durup. Anda maşinanı juvup tazalap geleyli. Maşinanı juvup tazalap gelip kayra geleyiz. Ertemenen buyursa bunu beremiz. Maşinanı ötkör beremiz. Amanattan kutlayız. Bu jakta bardık. Şul alıngan şaymanlardan bardığı var. Bardın beremiz berse. Şunday dostlar. Videonun ahırına çeyin görüp turlar. Bu maşinanı berip turup anan özüyüz. Ne kılavuz başka? Koluzdan aydaştan başka gelmegenden daha başka maşina karayız da. Dayın tirik koyganды kurup koybaydı. Botko, jabul olsa Kırgızda gözlü monçak jerde kalbaydı degende. Tamaşalay. Şunday putlarını çıkardım hazır hem köterem. Mınaka çıktı. O asfalt kıyışıqıra ekan, şu kıyışık turat. O yağından berdi. Ana ekini koydum. Çıkardık. Buyursa aldık aydaylayam. Mınaka dostlar, bunday oldu üzülöt. Onda öyle farkop kalkulat. Arkasını yapsak jip bolup kalat buyaga. Bunu Allah'a emanet kaldı. Anan geleriz. Şu dostlar soraşыңар мүмкүн ne sebep boldu, nege tapşırıp atasın dep. Ben bir içine sebepler menen tapşırıp atam. Bu maşinanı 3 ay ededim. 3 ayda hazır göresiңар. 3 ayda mına 59.391 жүрдüm da. Ben bunu 300'ünde algamın, 360 beken şunday ele de. Erten tapşırganга çeyin 660 bot, 60.000 mile жүрüp koydum 3 ayda. Ben bu maşinanı moykaga baraylıdan, içi sırtın polnoy taptızak kılıp jüp geleyli. Anan gelip erten jük tapşırıp amanatты beribeyisine rahmatыбызды aytıp. Yaman jakşı az bu köpü biraz işledik, nan taap jedik şükür, elhamdülillah. Ben Chicago'ga Georgia'dan geldim. Chicago'ga. Atayın şu jükte alıp geldim de maşinasını bergen. Şunday dostlar. Maka hazır. Moykaga geldim dostlar, hazır Moykaga geldim. Moykaga geldim. İç sırtın jüyüm bir deyta, içinin hazır özüm jüyüm tazalap. Maka dostlar, karboşta turba. Şöyle geldim. Kaçlı zakım jele gelin turat. Ukraynanыкына okşaşken. Amerikanыкы. Kayıklık yaşında. Onda kimyalar menen kimyalar çaçıp onda judurup atam. Onda jaktары salarka tiyip janağı nele atına çıkıp. Çımınдар jaman jarmaşkanda moya kaç. Onda olup bulardın bardığına çaçat, radiatorların bardığını taza kılıp judurup buyursa jakşına kıldırıp turup tapşıraylı. Amanatты. Allah razı olsun. Juv atıştır, mağadesi, krasavçıktır. Baştaldı. Hatta da maşınalar turat. Judurgan gülge maşınalar. Tonirovkadagılar kem ocakta. Tonirovka kılacak. İşin juv. Eko jaktan juv başladı. Buna maşına kutup kaldı da. Sırtını ile judurup için pilisos kılıp özüm taza kılıp, jakşına kılıp arçıp, tazalap, kol balaglam. Özüm jakşına kılıp. Gün ayabay ıssık eşikte.
Айдар деген bir досубуз бар эле. Самолетке тийишчи эле жатып алып. Айдар көрүп аткан болсоң бир эстеп кой, жаңы жерде самолетке тийишкениңи. Мына мотикти карагылачы, мотикти. Honda экен. Son мотик экен, мен мотик жакшы көрөм. Ага. Биринчи ана менен чачым ондай. Эле жана средства чачып кылып карайта турган жанандарды кетире тургандар тартып ана кылып туруп чачгандан кийин пена чачады. Ашна кылып туруп жудурайлы. Бир сыра пена чачгандан кийин сыртын машалка менен мынтип жууп, средства чачып сонун кылып жууп атат. Буюрса ичи сырты $50. $50 жүйт ичи сыртын. Машина өзүнө келип калды, чырайына чыгып. Geçe жолдо да жамыр жаап аябай кирилет эле да. Паткирликтерден бери средства чачып, ишкалап жууп, таптаза кылып жиберип атат. Ичи сыртын полный жудурам. $50 жүйткөн да, жакшы жушат экен. Немеден карасам эле уже иште баштаганда эле билинет го билесиңер. Тизе менен отуруп алып жууп атат, эми тизелери суу болуп калды, кара. Арыш тизелеп алыпчы. Мен да мойкада иштегенмин да, азыр эми тизелер ооруйт. Азыр буларга жакшы чай пул берип коюшум керек. Жакшына сонун болуп калды, иши сонун. Машина. Мындай жерлер жана майда таш тийгенде мыналар. Мыналар майда таш тийгендер да мыналар. Кетет экен да. Могу кетет экен. Буларды кетирип атат турбайм, мынаучу отуруп алып. Шуну кетирип атыптыр да. Мына. Азыр сонун кылып азыр ана кылабыз. Буларга чай пул берип коюп, жакшына кылып жууп атышат. Молодец. Мынакей достор. Күнгө чагылышып жакшы көрүнбөйт а. Машинаны таптаза алып жудуруп чыктым. Көпөлөктүн неме канаты калып кеттир. Дөңгөлөктөргө карайта турган чачып, алдыларына жана средства чачып, таптаза кылып, ичи сыртын полный жууду. $50 жүйт экен, $20 кошуп, $70 берип койдум, $20 чийбый. Ичин дагы таза кылып, чаңдарын сүртүп, арчыбанан кийин мондай кагаз салып коет экен. Сен күдөйт. Ошондой достор. Бисмилла. Эми кеттик эми. Кеттик көрөсө. Мынакей достор. Кутман таң. Баарыңыздарга. Булардын погодасына да түшүнбөйсүң да. Жанры жаап, түнү жаап келди. Азыр прицепти кошуп атам, булар келишти. Рабочилер келип кыймылдап жүрүшөт, прицепти кошуп, кайсы жерге түшүш керек болсо, эмне кылабыз. Мен азында прицеп кошуп баштадым. Мен өлчөдүм да менчи. Мен өлчөдүм метр менен. Карабайсың, көтөрүлүп турбай. Кошкондон кийин 10 сантиметр, 12 сантиметр ылдый басат экен. Азыр кошуп, түшүрүп баштадым. Жан жаатып түшүрүп берейли. Андан кийин машинасын берейли аманатты. Буюрса, машинаны көрдүңөр кече күнү. Таптаза кылып жудурганбыз. Эке коштум да. Кошуп бардым, улап койдум. Өзү негизи 2-3 күн турганда туруп калчу болсоң, прицеп чечип койгон, дурустам да көтөрүп койгончу. Аттын деле белине арабаны кошуп койсоң, бели аны бошоп тургандай, мында чечип койсоң, бошоп турат да. Бир аз амортизаторлор, рессорлор отурбай. Килтейген бул. Орда. Азыр түшүрүп берели. Жаган болсо жаап атат. Сонун болуп, ысык болгондон көрө жаган жакшы да. Атайош. Жакшы компания Атайош. Та жигиттер да жакшы. Мамилелери да жакшы, айлыктар да убагында которот. Жакшы балдар. Мында погрузчик келди, мага келдиби? Чүргөнү, же эмнеге келди? Мен мосумун чечип дайыр элекмин, кайерге чүрүшүн айта элек да. Кача бир-эки тасын чечип турат окшойм, бир-экөөнү чечип. Бирөөнү чечип баштадым эле. Чечип койдум, келип айтат азыр. Берге эмес дейт. Мына жака арка менен кирди атат да. Көрмөйт ал. Экен. Аркасы менен кирип кетет ал. Жакшы көрүнбөйт, ушунун ичине жүрөт экен кыскасы. Жамыр жаап атат. Американецтердин турушу менен ташмат да. Мени 2ге кой деген, мынагачы 2ге. Жазылып турбайбы 2. Ошо 2ге коеюн десем, о жеңил машина кирип коюп алды ошо жерге. 1ге коюп атсам кайра
Аны чыгар, мени кой дейт. Мына ташмат кайка. Ташмат экен го бу. Бурлайында отурган, не кылайын деп атам. Шундай да мен түшүнүксүз. Кыскасы мына 2ге кирдим. Кирип койдум. Бул жак мындай чоң экен да. Şu içinden çürütken azına çeçeyin. Bir ön çeçip koygan. Kılganların çeçeyi üşürü. Kötörüp alışıp mına taşmat koyup alıp atat. Meka. Men 2'ye gir degende 2'ye girip kötürsem bu koyup algandan 1'ge girip atsam aytat 2'ye gir depçi. Şunday. Ege. Bardan savuşturup koydum. Çeyinlerdi orduna tizdim. Var başladım onda çoğun. Ben çürütken. Başlaştı buyursa. Hazır düşürdü. Böyle ana olsa düşürüyoruz buyursa. Bunlar mandayla strap menen götürüyoruz da tabi üzülüp ketmeyi bu strapları. Mandayla strap menen götürüyoruz dedi. Bunu zincir menen götürse, tros menen götürsek şol mu? Bunda eko menen götürüyoruz da tam na biro. Eko menen götürüyoruz dedi. Özleri biler mi? Ne olgan çakta da. Çeçip verdik, apkelip verdik gözleri çürü olat ama. Mına başka gel. Mına kişi sarı. Bir kavat kılıp koyğanda uzun bir kavat kılıp. Ana mekster dışındağı kaç bir dedi sen bilbeyt kesin. 2 kavat kılayın dep tur 2 kavat kıldı. Narağında 2 kavat bulacağında 2 kavat. Emi kötörse olat. Üzülüp ketip düşüp ketse bilese pritsepti ne kılar tılıklar saat o. Bu jönüne storaj okşaydı. Oşu hazır çürüp otam. Yürüse işte can biraz basılıp kaldı. Mına flatbed sonliganda ştorka tartıp o'tkazsin bo'ldi. Can javobimda tartib turib, tushirib turib, hozir qayra javob berdi. Nega ko'tarib o'tadi. Ko'tarib jatsa, tushirib jatmagan yaxshi oldu. Naraqa tushirib olib turib, yerga qo'yib olishadi o'xshaydi da. Qanday olsa da bizni boşatsa ketamiz bo'lsa. O'sha Xudoga shukr. Xudoga shukr tushirib oldik. Mana jetkirib oldik, amanatni berib oldik. Har bir narsani alganda jetkirgungacha shashasida qijilat bo'lasin. Uzilbayn etpey amanatni jetkirib olayın depchi. Xudoga shukr jetkirib oldik. Mana buyursa tushirib olishdi. Dokumentni aldım. Hozir yo'lga chiqamiz buyursa. Aka. O'zirga tushirishayotgan hozir. Bo'ldi Xudo buyursa. Bitti. Nega yerga tushirib qo'yishdi nega. Thank you so much. Good job. Nega ketdigan buyursa. Qutuldik amanatdan. Nega. Alsa, yaxshi. İşte qilishdi, tushirishdi. Biz bo'shadik. Hem jirtiq bir chatkamizni alaylik, ketib qilaylik keyin. Xudoga shukr deb ketdik buyursa shunday do'stlar, ham mashinasini olib beraylik. Söylashib. Traktor boşalttım. İçindeki mayda çüde bardığını aldım. Arkaları boş oyunca kaldı. Ve alpar bereyin traktör. Buna Ukrayinistlerin şavuken. Bu yerde bizim Kırgızların maşinası var. Topoz degen. Gördük maşina ayakta degen trailerler toltur eken. Bu zakrytı trailerler ayakta turatın onlara. Ultra trailerler. Ayakta şu trailerlerin cenagalarını artı turat. Neyle canağı? Arkalarını çıkarıp bu kaç. Şu şeyde götürəm hazır primatet olsa bitti Xudoy buyursa. Bayqı men ötkörüp ala turgan bala kelgenge çeyin 2 saat eken 2 saat ana gütüp oturubastan men videomu ayaktayavereyim. Baka. Mınday olup trailerlerini çeçip koyup özlerinin maşinalarını remont kılıp attı. Ya bismillah. Buna olsa maşina taşıgan trailer. Kırgızstan'a da maşina taşıganlar şunday trailer jasap alsalar, sprinterge qoşup alsalar dele bolaverat. Sprinterlerge şunday trailerler kılıp 2'den 3'ten maşina taşıp ne kılaverasыңар da артында onda alüminyum насадкалар бар. Mo жака коёсуңар. Мындай туруп коюп туруп анан иште кылаверасыңар. Бүт трейлерлер турат да. Мына болсо меникине окшогон рампа экен. Мына дули турат ушундай биздикиндей эле дули деп коет, артында двухскатный 2 дөңгөлөктүү. Аябай мощный болот да.
машина жүктөгөнгө да болот, ортосунда мындай жолу бар экен, ошого машина менен иштесең да болот. Мына болсо закрытый двойка, нарагында турган трейлер, бул дагы ушул неме тартат. Биздикиндей пикап тартат, закрытый деп коет. Мына двойка 2 машина тартат, кымбат машиналарды тартат. Мына прицептин. Аңгара. Не болуп кеткен эй. Дулуга өзүнчө эле нерсе запаскасы. Ошо достор, мен барыңыздарды көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык жаап атат. Видеону аяктайын. Машинаны мына жерге койдум, ушул жерден прием кылып алса өткөрүп берейин, аманатты. Бул компанияга дагы, машинанын ээсине дагы, силерге дагы бардыгыңарга рахмат. Тынч болгула, аман болгула, бай болгула, бар болгула. Мен болсо кеттим.